بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرح أركان الإسلام الخمسة. نعم. Eelmises tunnis rääkisime 5 islami sambast. نعم. الآن المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان أعلى من الإسلام. Nüüd räägime teisest astmest, 3 selle usu astmest. Esimene oli islam, siis teine on iman, millest nüüd räägime. ما هو الإيمان؟ Mis on iman? الإيمان هو قول باللسان. Iman tähendab keelelist suuliselt väljaütlemist واعتقاد بالقلب. ja uskumist südames وعمل القلب وعمل الجوارح. ja südamega tegutsemist ja jäsemetega tegutsemist. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. See iman või see usk kasvab Jumala teenimisega, temale sõnakuulelik olemisega ja langeb tema vastu patustades. قول باللسان. Sõnaline suuline väljaütlemine. اعتقاد بالقلب. Uskumine südamega. عمل القلب والجوارح. Ja tegutsemine südame ja jäsemetega. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Kasvab Jumala sõnakuulelikkusega ja langeb patustades. نعم. فإذا كان عندنا إنسان. Ja kui meil on näiteks üks inimene. يقول بلسانه كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، كل شيء، لكن لا يعتقد بقلبه. Inimene, kes ütleb kõike seda, mida ütles prohvet sallallahu alaihi wasallam ja kõike, mis on Koraanis sõnas, aga ta ei usu seda. فماذا نسمي هذا؟ Siis kuidas me teda nimetame? منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، نسأل العافية والسلامة. Et see on kõige suurem silmakirjatseja, kes on kõige sügavamal põrgutules. نعم. وعندنا إنسان آخر. Ja on teine inimene. يعتقد كل شيء لا يشك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Usub kõike, millega tuli prohvet sallallahu alaihi wasallam ja ei kahtle mitte milleski. لكن لا يقول بلسانه. Kui ta ei ütle seda suuliselt välja. وهو صحيح معافى قادر على الكلام. Ja ta on võimeline rääkima, tal on mingit probleemi. ماذا نسميه؟ Kuidas me seda مسلم كافر منافق. Moslem, uskmatu, silmakirjatseja. هذا على هذا أئمة الكفر. إبليس على هذا، فرعون على هذا، أبو جهل على هذا. إبليس يعتقد بقلبه لكن ما قال بلسانه. وكذلك فرعون. نعم. Et see inimene on nagu uskmatute liider, et näiteks ka Iblis või šeitaan samuti uskus, aga ei tunnistanud seda. Samamoodi Faarao ja teised, kes uskusid, kuid ei öelnud seda veel. لابد في تحقيق الإيمان تعريف الإيمان من أمور 5. Ja et usk oleks täielik, selleks on vaja 5 asja. أما أركان الإيمان 6. Mis puudutab aga usu sambaid, siis neid on 6. نعم. الإيمان قول باللسان. Siis see usk ehk iman on siis suuline väljaütlemine. اعتقاد بالقلب. Südames uskumine. عمل القلب والجوارح. Südame ja jäsemetega tegutsemine. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Ja mis kasvab sõnakuulelikkusega Jumalale ja langeb tema vastu patustades. أركان الإيمان 6. Usu sambaid, imani sambaid on 6. الأول. Esimene. من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. Esimene sammas on uskuda Jumalasse. كيف نؤمن بالله؟ Kuidas me usume Jumalasse? تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Usume tema ainsusesse, sellest, mis puudutab tema olemusse issandana, tema tegudes ja teiseks tema teenimises, kummardamises ja kolmandaks tema nimedes ja omadustes. وتؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. Ja usume ka Jumala olemasollu üldse, sest on inimesi, kes eitavad seda. ودل على وجود الله أدلة كثيرة ممكن نجمعها في 4 أدلة. Ja on palju asju, mis viitavad Jumala olemasolule ja neid tõendeid on palju, aga mainime neist 4. العقل. Mõistus. والحس يعني محسوس ملموس مشاهد أو مسموع. Ja tajutavad asjad, mida inimene näeb ja kuuleb. والفطرة. Ja siis see inimese loomulik selline kalduvus. والشرع كتاب والسنة. Ja siis mis on nagu seaduslikku asja puudutab Koraan ja sunna. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون، طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار، إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى.
Ja esimene asi see mõistus, et on võimatu, et terve mõistusega inimene vaatab enda ümber, näeb seda imelist maailma, universumi, näeb kõike enda ümber ja ei tunnista, et sellel kõigel peab olema üks ainus looja. نعم هذا الآن يشتري سيارة مرسيدس مثلا 2018 Et näiteks üks vend näiteks ostab Mercedes 2018. aastal فهذا يركب في هذه السيارة ja sõidab selle autoga يعجب بالتقدم بالتطور التكنولوجيا التي في السيارة ja imestab kõige selle tehnoloogia arengu ja selle يقول هذه الشركة شركة ممتازة ütleb, et see on suurepärane firma مع أن هذه السيارة تتعطل vaatamata sellele, see auto läheb ka katki. لكن هذا الانتظام البديع في الكون لا يمكن يكون له خالق لا يمكن أن يأتي عاقل إلا ويثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. siis vaadates seda universumi, mis on veel palju imelisem ja palju suursugusem, siis seda vaadates peaks ka loogiliselt inimene mõtlema, et peab olema sellel looja. نعم الثاني الحس محسوس ملموس. teiseks on siis tajutavad asjad, näiteks kuulmine ja nägemine. كيف تكون في مصيبة في كارثة في ورطة مصيبة نزل بك نازلة مصيبة ايش تصنع؟ et kui näiteks inimesele juhtub mingi õnnetus või katastroof, mida ta teeb siis? ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب فرجها. ja siis inimene vahepeal ütleb, tõstab käed taeva poole, ütleb, et o Jumal, aita mind. تنفرج ja تذهب هذا دليل محسوس ملموس. ja siis see õnnetus või see probleem läheb ära näiteks ja see on üks tõend نعم الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يولد وهو موحد مثبت لوجود الله سبحانه وتعالى. kolmandaks see loomulik kalduvus uskuda Jumalasse, et kui iga inimene sünnib, siis tal on see loomulik kalduvus olemas. نعم الرابع الشرع وهذا كثير جدا. ja neljandaks siis islamiseadusest tulenevad tõendid, see Koraan ja sunna ja selles on hästi نعم هذا الركن الأول. الركن الثاني see oli siis esimene ususammas, teine الإيمان بالملائكة. usk inglitesse. هم عالم يعني مخلوقات لكن غابوا عنا لا نراهم. نعم nad on olendid, kes on olemas, kuid keda meie ei näe. خلقهم الله من نور. ja Jumal lõi nad valgusest. يطيعون الله ولا يعصونه. Nad on Jumalale sõnakuulelikud ja nad ei patusta tema vastu. لهم أرواح. Neil on hinged. وأجساد. ja kehad. وعقول. ja mõistus. وقلوب. ja südamed. نؤمن بكل الملائكة. ja me usume kõikidesse inglitesse. وبما علمنا الله من أسمائهم. ja kõik nendesse nimedesse, mis on meile Jumalalt tulnud. مثل جبريل. näiteks Gabriel. وميكائيل. või Mikael. وإسرافيل. või Israfil. وملك الموت. ja surmaingel. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم. ja usume sellesse, mida me Jumalalt saime teada nende omaduste kohta. لا يعصون الله ما أمرهم مثلا. näiteks, et nad ei ole kunagi sõnakuulmatud Jumala suhtes. وبما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي. ja me usume ka nende tegudesse, näiteks me usume, et Gabrieli rolliks on ilmutus edasi. ونؤمن بالأخبار التي جاءت عنهم. ja me usume kõikide nende uudiste ja asjade kohta, mis meieni on tulnud nende kohta. الركن الثالث الإيمان بالكتب. kolmandaks usk raamatutesse. نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام. me usume kõikidesse raamatutesse, mida Jumal on kõikidele prohvetitele saatnud. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب. sest Jumal saatis igale sõnumitoole raamatu. نعم ونؤمن أنها كلام الله. ja me usume, et see on Jumala kõne. هي من عند الله. ja see on Jumalalt. نعم ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. أسماء الكتب. ja me usume nende raamatute nimedesse, mida Jumal on meile teada andnud. القرآن. näiteks Koraan. والتوراة. Toora. والإنجيل. evangeelium. والزبور. الزبور هذا من داود. نعم. siis Taaveti laulud. وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ja Abrahami ja Moosese käsikirjad. نعم وما جاء فيها نؤمن بما فيها من أخبار. ja me usume nendesse asjadesse, mis seal sees on. نعم وكذلك أن القرآن ناسخ لهذه الكتب. ja me usume, et Koraan مصدق بها لكن هو خاتم الكتب فننظر في القرآن لا ننظر في هذه الكتب
نصدق ونؤمن بها لكن لا ننظر فيها ننظر في القرآن. Et me usume nendesse raamatutesse, aga me usume, et Koraan on nagu nii-öelda üle kirjutanud need eelmised raamatud ja me järgime Koraani. نعم. طيب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Siis järgmiseks usk الركن الرابع. neljas sammas usk Jumala prohvetitesse ja sõnumitoojatesse. عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. نعم. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. أنهم بشر اختارهم الله لحمل وتبليغ الرسالة. Me usume, et nad on inimesed, Jumala sulased, keda ei kummardata ja nad on Jumala sõnumitoojad, kelle sõnumit ei tohiks eitada. وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم. Ja me usume, et Jumal saatis nad ja saatis neile ilmutusi. وأيدهم بالآيات. Ja aitas ja toetas neid märkidega. وأنهم أدوا الأمانة. أدوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. Ja nad viisid täita kõik selle, mida Jumal neil käskis parimal maal. ونصحوا أكمل نصح. Ja andsid parimat nõu. وبلغوا كل شيء. Ja andsid edasi kogu sõnumi. نعم. وبذلوا غاية ما لديهم من جهد وجهاد في تبليغ هذا الدين. Ja nägid suurt vaeva vastavalt oma võimetele selle kõige edasi. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Ja me usume kõikidesse prohvetitesse ja sõnumitoojatesse. وبما علمنا الله من أسمائهم. Ja nendesse nimedesse, mida me Jumalalt teame. وصفاتهم. Ja nende omadustesse. والأخبار التي جاءت عنهم. Ja kõikide uudiste kohta, mis nende kohta on tulnud. وأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. Ja kõige esimene prohvet oli Adam. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. Ja esimene sõnumitooja oli Noa. وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. Ja viimane prohvet ja sõnumitooja oli Muhammad sallallahu alaihi كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. Ja igaüks, kes väidab, et ta on prohvet pärast prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, see on uskmatu. نعم. الخامس الإيمان باليوم الآخر. Viiendaks usk viimsesse päeva. عندنا الأيام 5. Meil on 5 päeva. الأيام 5. نعم. أيام الإنسان 5 باختصار. نعم. Lühidalt on 5 päeva inimesel. يوم في العدم قبل أن يخلق. Päev enne seda, kui inimene üldse loodi. ويوم في الأجنة في بطن الأم. Siis teine päev oma ema kõhus. ويوم في الدنيا. Siis kolmas päev maises elus. ويوم في القبر. Neljandaks päev siis hauas. واليوم الآخر هو آخر الأيام. Ja viimane 5. päev, mis on siis teispoolses tulevases elus. فنؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Me usume kõigesse sellesse, millest prohvet sallallahu alaihi wasallam andis teada, mis puudutab hauatagust elu. من أسئلة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد النشور بعد الموت. نعم. Alates sellest kõik, mis toimub hauas, hauaküsimused ja surnust ülestõusmine. والجنة والنار والحساب. نعم. Ja põrgu ja paradiis ja kohtumõistmine. هذا كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. Kõik see käib viimsesse päeva uskumise alla. السادس الإيمان بالقضاء والقدر. 6. usk jumaliku ettemääratusse. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب 4. Ja sellel on 4 astet sellel usul. المرتبة الأولى العلم أن نؤمن أن الله علم كل شيء. Kõigepealt usk teadmises, me usume, et Jumal teab kõike. عالم العباد عاملون. كيف؟ ما يعمل العباد عالم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم. Et Jumal teab kõike seda, mida tema sulased teevad isegi enne seda, kui ta on nad loonud. والله سبحانه وتعالى كتب ما يعمل العباد. كل ما يعمل العباد مكتوب. Ja Jumal on kõik selle kirjutanud, mis tema sulased teevad. نعم. ولا يمكن أن يفعل العباد شيئا إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا هذا. قدر الله أن يفعلوا فعلوا. قدر الله أن لا يفعلوا لا يستطيع أن يفعل. Ja ükski inimene ei saa teha midagi, kui see ei ole Jumala poolt ette kirjutatud. يعني الآن أنت تقول بعد الدرس أريد أذهب مثلا إلى بيتي. Näiteks ütled, et pärast seda tundi lähen ma koju. قدر الله أن تذهب. قدر الله أنك لا تذهب والله لا تستطيع أن تذهب. Kui Jumal on ette määranud, et sa lähed koju, siis sa lähed, kui ta ei ole seda ette määranud, siis sa ei lähe. والعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. أعمال العباد مخلوقة كالعباد. Jumala sulased inimesed on loodud ja samuti on nende teod loodud. هذه مراتب 4. Need on need
astet sellel usul jumaliku ettemääratus. العلم أن الله علم كل شيء Teadmine, et Jumal teab kõike وكتب كل شيء ja on kõik üles kirjutanud. ولا يقع في ملك الله إلا ما يشاء وما يريد الله سبحانه وتعالى. Ja mitte miski ei juhtu ilma Jumala laata. وأن أعمال العباد مخلوقة كالعباد. Inimese teod on sarnaselt inimestele loodud. نعم بهذا تم ولله الحمد أركان الإيمان. Ja sellega lõpetasime imaani ususammastest rääkimise. والله أعلم.